Om Swastiastu. Perkenalkan, Wastan Titiang Alvina Dwi Anggraini, Titiang perwakilan kelas saking 10 BB2, Jaging aturan tembang, sanemo judul Sehidup Semati. Sekat ketemu beli, tumben jani tiang ngerasa yang tresna. Ya dia stun anak ngoraha, ragan tiang tusing pantes buat beli. Depang sube anak ngadanin tiang tusing peduli. Tresnan yang tulus wantah kapining beli. Sukses membeli sampun nerima tiang. Sukses membeli sampun tresnain tiang. Terima jejel melah tiang lan kekurangan tiang. Jalanan tresna di sehidup semati, teguhen ada terserahku di hati. Hidup mati tiang hewan tak beli, dia sikit di hati. Sekat ketemu beli, tumben jani tiang ngerasa yang tresna. Ya dia stun anak ngoraha, ragan tiang tusing pantes buat beli. Depang sumber anak ngadanin tiang tusing peduli. Penting tresnan tiang tulus wantah kapining beli. Sukses membeli sampun nerima tiang. Sukses membeli sampun tresnain
Aingge titiang matur suksema, titiang tutup antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.